Hej folkens! Som I kan høre, spiller med FIFA sådan lidt, og ja. Lad os få spiller FIFA. Jeg skal lige rette navn. Nå, det er rent ubeholdt. Venezuela. Det er selvfølgelig Emil Larsen, Mikkel Kirkeskov. Høj, Thomas Mikkelse, Lars Nielsen, Emil Larsen, Busalacis. Thomas. Nå, jeg synes det på 13 for, så lige. Håber man. Og vent lige, jeg skriver det her min hund ud. Amy! Hej skat. Løsøb. Min hund Amy er lige gået op med værts. Amy. Så kunne lige sige YouTube. Hej YouTube. Amy. Hej YouTube. Ja. Nå. Vi skal lige ud herfra. Amy ned. Afsted. Ned. Ned. Undskyld. Mad, der er ikke nogen. Jeg ser hjemme. Spændende. Skal vi lige gå om? Jeg kan også bare. Nu kan bare den spændende. Nej. Nå. Yder for hik. Nej, en FCB. Nå, lad os da spille ud i dag. Lad os det. Håber, har du hørt mig? Nå, ja. Ellers hvis I ikke hører mig, så velkommen til FIFA 15 og ja. Ja. Rent OB er sådan lidt. Lad os se. Om vi kan vinde over det og der. Jeg har kun bronzehold. Hello and welcome to this broadcast of this matchup. So without further ado, we're off to the kits. Here's your host, Martin Tyler. Nej, nej, spil.
Hi there, I'm Martin Tyler. With me today, Alan Smith. Welcome to today's... Kom nu. The match is under the control of Mehmet Yildiraz. Hej, jeg kan ikke lide at spille mod Martin Tyler, Alan Smith. Well, we're underway here. Det er mig, der er de sorte. Og de går op til Kenneth Ore. Eller Spilmand. Vi viser Spilmand, han kommer lige først til. En anden spørgsmål. Martin Spilmand prøver lige at tage første gang og skyde. Men får så ikke noget held i hans første kamp. I den her kamp har jeg vundet min første, eller min anden kamp med, hvor han har guldspiller. Ej, hvor er det heldigt nu. Jeg vil rigtig gerne have top i stedet for Suvo, men jeg har ikke spændt dem endnu. Eller ikke Suvo, i stedet for Osea, mener jeg. Han kan bare komme der. He's playing it back to the goalkeeper. Nej, jeg vil godt spille ham der. Stumbled a bit there, but has managed to stay on his feet. Nej, han er lidt under pres i dag. Det er godt nok. Men chancen her må der vise sig. Tæt på med lang. Tæt på med lang. Tæt på. Men alligevel langt fra. Tæt på med langt fra. Tæt på med tæt fra. Det er tæt fra det her. And he read their minds, brilliant defending in the circumstances. Missat. Mayer. His team now can move away from their defensive areas. And it's not far. Themselves in front of the shot. Good blocks. Det er så. Men det var den læg. Og han fejler fandme på det. Men det kan min stå for. Excellent positioning, and the interception is made. Hvor fanden kender så hurtigt? Der var der ikke bolden der. Baumgartner. Ja, det er Kirkegaard der, mand. He's away from his marker now. Daniel Høgern. Cross coming in now. That's really well done. Good defending. Good link up. Der er ikke straf der. Penalty giver. Skal vi ikke vælge at springe? Men lad os se, hvad han gør. Some potential in this move. Ui, Kenneth Ore. What a powerhouse this Han er mega vild dribling. stop. Yeah, he's aggressive. Og i familie med drop back. He never gives those defenders a Ja, faktisk. Mehmet Yildiraz, who's having a good look at it. He's seen something he doesn't really like. Oh no, no, no.
Det der var farligt at gøre. To the goal has gone with that. Men det er stadig farligt, hvis vi kunne Able ikke. to make Det gjorde vi så. interception. He goes for goal. Oh, he missed the target. Gone through easy to the goalkeeper. Sirkis går lige der vejen herovre. Bøj, de dyr, mand. So here, Den er når man ikke OB spiller rent. Mayer. That was an easy decision for the assistant. It's offside. Så han er ude der, så er der et goal. Det er selvfølgelig, han skal nok ikke dække over, men han skød alligevel langt borgerligt. To keep the save. He's kept the ball. Men prøv at se ham. Left his man. No problem at all. Easily within the goalkeeper's reach. Vi takker for det. It's back. It's their ball again. Through good intercepting play. And now a throw. You want to try and get control in midfield, and they've got the ball. Mayer. Easy decision. Det er sgu da ikke en skide frispark der, mand. Challenged quickly by the opposition. Baumgartner. Sådan der, Oh, mand. and goes across. That's what the defenders want from the goalkeeper. It wasn't a great cross, but he's come out and made it hit. Splash foran den her. Could be it. Here's the chance. Nå, Mayer, han viser så, at de faktisk har lidt håb. Ja, jeg er så utilfreds med der mål der, at han ikke kommer videre, men Well, that's the first goal of the game. It's 1-0. han er utilfreds. He's coming forward with some danger. Men vi kan næsten få den lagt til 1-1. Kenzahor, man. Kenzahor, løb nu for helvede, de opfandt. Fine goal, and we can see it again here. No, it was a really good one, and got the crowd on the feet. Out, man. Defenders have left that to the goalkeeper. That's the thing to do. What a chance here. In with the chance. And when do they celebrate? Så viser Kenzahor, at de kan godt vises for med det. Odense boldklub viser sig på mål. Leole. It is my friend. Så er der fandme frispark til dem. Fuck, jeg får aldrig noget frispark. Nice! Der kunne stå 2-1 der, men vi kan sagtens kende det så hårdt, mine damer og herrer. It's on about their business. You would like, please. Nothing to separate La la, ja, det var alt for i dag. They are evenly matched. Vi ses!